fatu le paia o le puleanga whaaki e piko pō sa moa pia o le vaenga le nei o le Charismatic ia po le OLAFOU le mana o le anganga paia ia awa ma whasarala watu i le ala leo fole po le ala ata o tātou TV upumana po le fofonga o le tātou puleanga ia whaasarala wina pe whaeloina atu ia aso e lua o lo tutoe o le tātou novena i le anganga paia po le aso le Pentecoso ia pe o lolo manei ia wa ma whaatasia mai ai ma le taitai ia le tina ia Ioana ia o le nei foi au ainga o le ola le anganga po le Charismatic movement ia ma te taitaina atu foi ia le tātou novena i le aso lo na valu ia ma se foi le aso lo na iwa i le aso atai au ma wha umaina i lo le novena ai patipasia i le aso le Pentecoso ia o le mātou te mautinoa lo tausia pēr le tātou puleanga manisi o matanga aluenga ia le tātou novena pe o na amata mai ai ia i le nawa i aso. Ia tātou sisi whaatasi le fu au le manu malo ke riso e le soafo le tamaa ma le alo ma le nganga pa ia. Amen. O le tatalo le nganga pa ia. Nganga pa ia e fio mai whaatum loto o na tutu ia le a fio lolo. Ia wina mai lo nganga whaolaina i mātou whafouina mea umalalangi. Le tuai na ia o ina lo toa o ona le malama o lo nganga pa ia. Ia elo fa mai a te mātou se mātou maua le poto mai le nā lawanga. Ma le fia lana soso ani mai. Ono Yesu ke riso lo mātou ali. Amen. Nganga pa iae le tolu i potasi oe o le tasi tolu sili alofa maafi mai e sauni lo uloto te talo amata le tamai ele fa maluino Yesu Keriso male awina mai o lo nganga ya te mato na e fa no ai le ala i le ola e fa babau ia velo mato awai le nei foa ia lofa e fa tu polo lai lo mato walofa ma lo mato fa tua o la mātou o le ngalea e ala ia ke riso lo mātou wali. Amen. O le folanga le upu, ngā luenga mua wha i le lima, wha ata mai le whai upu e malu. Ia tātou whai tau whelafo a ia. Sa whaatasi o ia mai lātou, o na whetala iatu lea o ia ia te i lātou, ia le tuua Yerusalema a ia whaatali i le mea na folaina i le tamā. Ua outou whaalongo ai i a tea. A wana papi te soina lava Ioane i le vai. A o outou e papi te soina outou i le anganga pa ia. E le tele ni aso e vai. Ai pe tae o le a maua e outou le mana. Pe a fio ifo le anganga pa ia i runga i a te outou. E fai foi o tō mamori mau i a te au i Yerusalema, ma i uteia o malama, ma Samaria, e o lava i le turu inga o le lalolanga. O le upu a le alii. Le atua e whaatai. Ia o sina whaamatalanga po o sina a popo inga mai le foi whaitau,
tātou te whaalolongo iai, ia i le tātou asolo na valu le nei o le novena. O le baptisonga Ioane, o le baptisonga i le vai, whaata ele ai tātou, ma fufulu ese o tātou se ma ngasala. Ia ele pe o na saunoa sao le apostolo ia po le tātou wali i fo i Jesu Keriso, o le baptisonga i le anganga paia, i le afi, ai mai se fo i le anganga, e whape na o na maua e tātou le nā mana. Ei whala le talitonunga o le mana o le anganga paia, o lo whaano fofale i totonu o tātou tangata. Aleluia. Ia a o le nā mana, ia e mwhai o na ola, ma tā ola pe a whape nā o na tātou whātua ma le moni, i le mālosi o le anganga paia, e mai se folo tātou whātua. E le mawhai o na ola le mana, ia pe a tātou le ola i le olanga o le kerisiano, o le whātua ma le whaamaoni, o le olanga mama, o le olanga tatalo, ia o le olanga fo i whapena o na whaaleleia, i so tai ma le atua i taimi una, e pei fo i o na tatalo ai Jesu i le tama, e fo i na mai le mālosi e whaatino ai, lana ngā ruenga whaola, e mai se fo i lana au nanga. Sa tatalo ai Jesu le tama, ia o na whapena lea, o na au mai le tama, le mana o le anganga paia, ia e whaatau nu ai, lana ngā ruenga whaola. Ia whapena fo i tātou, ia tātou whaamoe le mana o le anganga paia, whaatu mulia i tātou, ina ia baptiso ina fo i tātou le afi, ma le vai atoa ma le anganga o Jesu Keriso, ina ia tātou maua pea le OLAFOU, ia te ia so malawa. Tātou te tau. Whātau nuu au whola ia te au le tuai, whaafolo wanganga i te tonu o au, ia mawhai ai o na o moni mau atu i lo mālosi, ma le mana i le lalolangi. Ta talo le novena. Anganga paia le persona lo na tolu o le tasto le paia, le anganga le upumoni, alofa ma le paia, o le wa fio mai le tama ma le alo, wa ifungia ma vi ia whaatasi ma le tama ma le alo, o te alofa mai fuatu ia te oe, e sili lo me uma. Le anganga paia e pele inai, e a atu le loloto lo walofa wha maoni mo au, ua o whai aile nei novena mo nei mana o ma wha pitoa. Ia o alava ni mo onga po ni mana o ma wha pitoa, mo o tau tai to tasi ma tātou wha tasi, mai se fosio tātou puleanga, ia tātou momoli, ia le anganga pa ia a wafu ia na wha o loanga ma na whaata mao a inga ina o i tātou e ala mai le nei novena. Wha wau, o lo lava fina ngalo pa ia o te taritonu o le atadia mai la nei novena. A o nganga pa ia o uloa masa ili lo taunu unga muli. Fua i mai a te au le matau i le tua, au mai moa o le whaamangalonga moni ma le onusai. Au e te tuina atu au i o pau atu i le angasala. Ia e fua i mai, ia o tupu pea le whaatuatua, whaamoe ma le alofa, ma ia e lilingi mai i lo nganga, bi tuti uma o te mo mia, e tusa ai ma le tūlanga o lo uolanga. Whaia o maso o wha maoni o Jesu, ma se atalii a whawhine ustai o lau e kalesia. Fua i mai a te au le kalesia o mia o te tausia ai polo inga, ma o wau ngā ai i le talinga o sakalameta. Au mai moa o vi tuti whapongai e wha, au me alofa e fitu, ma fua o le anganga e se fulu ma le lua. Ia e tausia pea au se o langa ato atoa o na lelei, e pei o na e wala awina i a iau. Ma tai iau i se oti fia,
ma o atu ai I le ola e whaamabau. O la o lenga le nei e ala atu ia Keriso mātou wali. Amen. Ta talo le whaapaianga I le anganga paia. Anganga paia le anganga mamana o le malama ma le alofa. O te whapaia ina au nei mo oe. Lo malama, lo fatu, lo wanganga, lo tangata anga atoa. I lene yaso maso uma o lo olanga. Ia taitaina pea lo malama e lau whao sofianga whale langi. Ai maise o aonga uma le ka le sia katoliko. Lea e taitaina e lau fio. Ia tutu pea I lo loto le afi mumu o le alofa. I le atua ma le uso a tangata. Ia taitaina pea le finangalo mamana mea uma o te manao iai. Ia o whamaoni pea I le whaataitai le soifuanga ma vi tuti o Yesu. Keriso lo alii ma lo whaola. Le I fungia whaatasi ma le tamaa ma oe anganga paia I le whaamabau. Le atuai anganga paia le alofa ato to le tamaa ma le alo. E ala atu I au mama o Maria. Loto lua na tupu Imakulata. O te tuina atua unei I lo whaatawhaita ulanga filifilia. Le finangalo paia o Yesu. I le aso nei maso uma o lo nei ola. O se taulanga I lau o fio. Le afi mumue ia whamaro sia au ina ia o langona ina pea lo siu fonga. Ma o whaia I pea lo finangalo pa ia. Amen. Tatalo mo mea lo fai fitu le anganga pa ia. Le anganga e o le poto. Fesoso ani mai a te au. Ia o sa ili le atua. Ia avea pea o ia ma o ngā tutonu o lo olanga. Ma ia whātonu ina pea e ia lo wola. Ina ia purea I pea e le alofa ma le file mu lo nganga. Le anganga o le atamai. Whamala malama lo mawhauwhau. Ina ia o iloa ma alofa I le moni o le whātuatua. Ma avea I pea le whātuatua moni mo. Le anganga o le whautauta. Whamala malama ma taitai pea au I o wala uma. Ina ia o iloa ma whaia I pea lo finangalo pa ia. Whaia au I o loto tele ma whautauta. Le anganga o le malusi. Sapaia pea lo ne anganga I taimi o whawhita uli. Ma whawhati a tamai. Whaia au ia o whamaoni ma loto toa. Le anganga o le iloa. Fesoso ani mai ia o iloa ina le lei mai le leanga. A oa o mai ina ia o whaia pea le mea tonu ma le sao. I le sila whanga le atua. Foa ai mai le loto manino. E whaia I pea ni whai unga tonu ma le tumau. Le anganga o le toanga. Pulea e oe lo wanganga. Tai au I se whaatua moni a te oe. I se alofa pa ia mo oe. Ia o sa ili ai pea I la wafio ma lo loto atoa. Lo tamai. O le atoa ma lo fia moni. Le anganga o le matau I le li. Tai lo tangata lilo. Ina ia o iloa ina ai pea lo fio ia te au. Whamalo sia au ina ia o sola ese mai le anga sala. Ma hoa I mai ia te au se whaaloalo ma se alofa I le atua. Ka pea ma o uso a tangata na whaia I le whatusa o le atua. Amene. A fio mai anganga pa ia le tufunga vi ia. A fio mai anganga pa ia le tufunga vi ia. Mapu mai I o mātou loto. A fio mai ma lo karasia ma lau fesosoani whaalelangi. Ma whaatumu loto na e whaia.
le whaamawhanawhana sili, ua mātou tangi atu ia te oe, le mea alofa mai le langi a le atua sisiri ese, le puna anga o le ola, ma le afi o le alofa, le whaunga ma rie mai lunga. O laua fio e pei o na iloa e au mea alofa e fitu, o oe o le aao le tama mo i mātou, o oe o le folanga le tama, o le o lo o mawhai ai o na ngangana laulau whaiwa uma ma le mana. Whaamumu o mātou whaalongoanga i le afi mai lunga, ma whaatumu o mātou loto i a tau masuasua i le alofa. I le ono sai, loto mau, ma vi tuti mai lunga, ia e whaasoa mai ai pēa i lo mātou vai. Ia tuli mamao e seina e lau a fio le fili tau whaafefe, ai foa i mai a te mātou lo file mu, ma ia awane i mātou o ese mai le ala o le ola, e ala mai i lau tainga. Ia e foa i mai a i mātou lo kalasia, ina ia mātou i roa i pēa tau atu se ia o lava i le ngāta anga, le vi inga o le tama ma le alo ma oe a nganga paia, o le vi inga i a tuma o pēa i le tama ma le alo, le na toe tu malo mai le oti, whaatasi ma oe le tufunga vi ia, i le langi ma le lalolangi atoa. Amen. E te awina mai loa nganga o na whaaolai na i lea o i lātou. E te whaafowina mea uma o le lalolangi. Ia tātou te talo. Lea tuae na e awa o ina loto au ona i le malama o le anganga paia. Ia e alofa mai a te mātou, ia mātou maua le poto mai le nā lavanganga, ma le fia i lana sosoani, ono Jesu Keriso lo mātou ali. Amen. Talo fai. Atasi. Le atua siri ese, wa mātou o le atu ma le whaata wānau. Ina e soso ni maya. Ina ia mātou whaafia ina pēa lo wanganga pa ia. Ia whaasa o loto ina i mātou mai whaasosonga uma. E ala mai i lona kalasia. Mai ia mātou maua i pēa, le whaamanga longa moa mātou ansala. E ala ia Keriso lo mātou alii. Amen. Ia whaatasi le li i mautou. Ia whaatasi po ia malo wanganga. Ia ifo mai langi whaamanuianga le atua e ona le malosi malava. Le tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Ina uia o tau ma le file mu o le ali. Alleluia, alleluia, alleluia. Le tuae whaftai, alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Amen. AGAGA PAIA.